Dia lelaki, aku lelaki, Kang Ohang lelaki, KDM lelaki, jualan bakso lelaki, tukang shooting lelaki, MK9 lelaki, tukang martabak lelaki, tukang parkir lelaki, tukang angkot lelaki, tukang genset lelaki, tukang sound system lelaki. Perasaan itu lagu bolak-balik. Lagunya apa? Aku lelaki, dia lelaki. Ya udah lelaki semua. Jangan di absen gitu kalau begitu. Dikasih cewek? Iya. Ya ngomong dikasih cewek. Kasihan dong. Ya terserah. Nggak disebut cewek. Dia lelaki, aku lelaki, Kang Ohang lelaki, sepopon wanita. Kamu nyanyi nggak boleh merusak bait-bait sastra dari lagu itu. Enggak pak, lagunya apa? Dia lelaki, aku lelaki kan? Iya. Ya udah lelaki semua. Pengen dikasih perempuan, ya bayar 350. Banyak nawar di blok lo. Siapa kebiasaan ini ditus ya teman. Dasar siapa. Naik atau tong terus 50 tarifnya. Mahal. Ya, lagunya lagu Bang Roma. Lagu Bang Roma? Iya. Apa pengennya? Ya itu yang Tenang, kancil sekarang beda sama yang dulu bro. Keren. Sunda bisa. Sunda kecil. Wey. beneran. Lah kecil. Lagu apa? Sok ya lagu Sunda. Lagu Sunda. Lagu Sunda. Orai. Hah? Lagu Dul Sumbang sia teh. Orai welang. Gaya orai welang. Lah. Bisa Sok. Cil. Ya kecil. Kurang Bisa. Sunda lagi hese. Bisa lah. Sok. Nadanya, Mas? Aing kekarek kadeng lagu Sunda Orai Walang. Lagu buhun Pak, lagu buhun sih Lagu kayaknya. buhun. Gaya. Oong. Pakai gamelan. Oong. Lain aong. Neng nong. Neng nong. Lain aong. Orai. Kisumpingkeun eta kadieukeun eueuh ente naon. Orai. Kisumpingkeun eta ente eueuh ente naon. Abdi teu raos dengeken. Orai. Eong. Orai. Welang aduh. Asa kurang dipacok orai sia teh. Kata bapak dipacok orai. Ente tenang lagu. Aman? Orai welang. Aduh bapak KDM. Gaya. Orai welang ora kobra. Orai kadut, orai sanca. Orai welang. Bapak KDM. Orai piton, orai kobra. Orai hidung, orai berbisa. Orai piton. Aing kakareng ada yang judul lagu model gitu sair. Salah maning bae. Tadi lalaki kabeh. Orai sebutan kabeh. Kusia. Salah bae. Saya ku aing mau diajak deui sia. Sebelah aing mah. Apa je? Mau diajak deui sia ku aing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lamun teu bener terus nyanyina mau diajakan deui ku aing sia. Makasih Pak. Alhamdulillah. Ngerti nggak? Ngerti tuh? Ente. Ngomong apa sih? Pak? Ku aing mau diajakan deui sia nyanyi nu bener. Apa aja maksudnya? Mane. Nyanyi nu bener. Kudu nyanyi nu bener. Lamun teu bener. Mau diajakan deui. Mau diajakan. Orang diajak maning? Geus Iya. kieu laguna Charlie. Charlie. Charlie Kudu teu turun, pernah kudu nurut. Iya. Cirebon. Kudu nurut. Sabar ang sabar. Karunya ang. Iya, Yuk, iya. sini mau nenen dulu. Mong.
Susu kadaluarsa. Ya Allah ya Robbi, Gusti, Popon. Popon ya ampun, kancil nyonyonin kono mati. Ya, siapa? Hayang nyusuan sagala Gusti. Ya ampun, Gusti, cepopon. Aing matang bari nyusuan sia tataranjang aing mau ngaceng. Iya loh. Yuk, kita bareng-bareng ngaceng. Anu, nyanyi, Bapak Teddy sih. Ya, bukan bawa-bawa, beli gak sah? Licau. Charlie dong gagal. Cintaku padamu tak besar seperti itu, yang selalu merasa kairan walau menang tak peduli. Darah tinggi, darahnya penyakit stroke. Amak sya. Salah paling baik. Mana nu salah? Tuh aku ambil. Salah apa? Eta nah apa jadi karena eta. Nah apa kata MS darah tinggi? Mana eta karena darah muda. Jadi darah tinggi. Ti Charlie kadang nut bieu mah. Cintaku padamu Tak dalam seperti dulu. Tak punya